大家平安，要不要拜tu sokan jaman-jaman nama kajinana sulibat. Saka tu soa kajam-jaman naurita supina kaino semas imazai toa Timoti ya sangasan. Imazai toa yita sulatan, imazai toa yita kayang pajuta puluh katu yita kayang. Timotai 前书1章1到11节。di Paulo sini kirai tua pada zakat nuata kakilingan na cemas katua nama santa pujanggaran ati Kristo Yesu sake ka masang singkaulan ni Kristo Yesu seman tigami akan danusun ati Timoti nama sang kuwalak pauli detua da kini susuan tua cemas ula sini pakizan ta nusun wata kama semas katwa ta marareng ati Kristo Yesu azwa na pakisomali ya pasailing katwa pinauran katwa sulibatan di Kristo Yesu azwa na pakisomali ya pasailing katwa pinauran katwa sulibatan taluzao angai ipisyo naya kena pada zakat danusung ka bye-bye ka kena pasa macitun saka nakuyano ini kasu pada zakat-zakatin na ametseng azwa toa ki mapida azwa temuru-turu toa ini ka pauri-uri da turu toa ini ka si kinimnem toa zwa marka nekano patarvan miri-miringan kata zwa pinara kasusuana nekano papatizwan ayatoa azwa namayata zwa mabana uri si pasasu kaya-kayan noa sau-sau sakamaya nekaangatan no patsugan toa da si kelangan tua kini puvarungan noa semas tua da kini susuan ai chua pasugan noa pada zakat da kilibak ai chua kilibak na kemasi tua nama cingki a varung katua nangwangwa a varung katua nekano mabutsa a saruan ta semas izwa zuma sasajanga taichu sa sekaparak sa pasasu kai-kai tua nekano patarban kinemenem dia maju tua masan uruturu-turu tua pinenet noa semasa kakudan lakwa kumali dia maju inika pulingalingau tuki anema asyai vivu au kumali ya patarvan nuazwa si ai vivu ni maju masih picur ini ka kemelang dia maju kemelang ti tu ai chua pinene ta kakudan nangwa arawa sa pauli no ta sikirai tu patarvan nangata kana kemelangu toa aichua pineneta kakudan ini ka manu namangwa atau wa sini kaizua masa maba nazwa na masang na seman neka toa kakudan saka ini ka kiparairai azwa ini ka marku toa cemas azwa rupa salivan azwa ini ka na paalai ta cemas azwa kemasawan sakamaya shikudan azwa emci toa kama toa kina azwa emci toa ari-ari azwa sepasariu toa walalai toa babayabayan azwa ru pasalivan toa shikatajaran na walalai azwa ru cakat-cakau toa cau-cau azwa ru vuca-vuca ibu azwa benca-benca kitses katwa azwa sepasariu tua zumanga pa ece tua nama pa uri da turu mavana sini kaizwa noa
ini neta kakudan azwa mapa ulida turu nuaya mavana pa cengceng tua zwa sini patau ciker dan waken ana penakarwareva akai tua patara rigu nuazwa na mangwa a cemas爱求开暖什么新密契给嘛这段提摩太前书的1章1到11节，爱求阿林那讲给你把主你那个嘛路，都说个zaman那是你把台湾讲点激发爱心啊，给马萨基利瓦盖呀，激发爱心。每个时代的教会都面对邪说来挑战端正信仰。也有人利用以信仰建构起来的教会团体来图谋各种私利，要阻止错误的信仰认知在教会上发。最好的方式就是带信徒回到圣经。保罗期许提摩太在治理牧养教会时，能够秉持对耶稣基督救恩的信仰原则，带领信徒过敬虔真实的信仰生活，摒除世欲和错谬的邪说，让基督的教会发出亮光，带领更多人认识耶稣基督在十字架上的救恩。Ai cuma nasi ni papa pisau jani cintu suaka zaman-zaman latinana gemelang apo lingau-lingau setiap susu tu suaka zaman-zaman nasi ni pakinim na jani cina默想检视自己的信仰是否合于真理，一切都要归回圣经，用纯洁的心、清白的良知和纯真的信心来激发爱心。检视自己的信仰是否合于真理，一切都要归于圣经，用纯洁的心、清白的良知和纯真的信心来激发爱心。Sinaya jantina mapulat, latinana kini menem tuaca sini vai tanu tintu soka jam-jaman apa zakat saka kai nuri。慈爱的耶稣，感谢你的救赎恩典，让我归属于你，我愿以单纯的心追求与你建立亲密的关系，得着丰富的生命。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。Mali-mali tu soka jam-jaman nama kacinana sumupu kitulu apa sunto kainuan semas dan cinana sudiva tu soka kenyataan 大家平安。